Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali kumahhala nje occasion yesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungakwenza-ke nje lapho usicindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali kumahhala nje occasion yesenti-ke elimnyama-ke leli-ke udaba ulethele lona namhlanje. Alokhu ephumile-ke ama-results-ke laphana-ke okhetho laphana ku-national laphana-ke sibona-ke i-MK-ke i-ANC nake isahamba phambili-ke ngamavoti-ke awu-3 million-ke, kanti-ke i-DA kulandela i-DA number 2 ngo-1 million, bese kulandela-ke laphana-ke umkhonto wesizwe-ke ngo-962,905-ke. i-MK-ke laphana-ke ibheke ku-1 million-ke laphana-ke abantu-ke bayasho-ke futhi-ke banesiqiniseko sokuthi-ke izolala-ke namhlanje-ke isifikile ku-1 million-ke namanikiniki ngaphezulu, ngoba impela engathi ikhuphuka ngamandla-ke laphana-ke ibheke kuyo-overtake i-DA lapha kunombolo 2. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi ungene ema-comment section-ke ufukishe umbono wakho, sicabangani-ke ngalolu daba-ke lolu-ke, nje ngizolo-ke ngilethela-ke nje izindaba uma kukhona ushintsho ngilo ngilethela-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ongakwenza nje lapho wena ukuthi-ke ucindezele ibhathini usubscribe njengamanje. Ngo-subscribe-ke akubizi imali kumahhala nje occasion yesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba esizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli.